Sedia argani bajuna di gatungan ane dah. Ni odo maksudnya dah? Nasa daw? Ate, nasa ngoni do? Na ipaduru ni na buruman? Olo ma. Pas masong ni ma. Ido inne dah. Sedia mai. Oh. Itur ni ba mati buar gana. Alana binering perlu di halakon. Moloon 250 biasa ujuli dah. Ala perlu hamu 200 mak. Ayar gama ida. 50 dah. Malu 50 jadi. Ya dia mah. Si 200 gabi 50. Bujas. Si boto harga dah hubering daun. Agawaton. Dia mau dah tu si hoi. Pasti masih. Buai dah. 50 dah. Aku unang juga dah. Apa murah hui do ba? Apa dah hu itawar hamu? Modal na pinga sa dia do beda. Ahabi keuntungannya dia. Apalah par si tesu tabay mate 100 mana? Atau sudah maya dah. Molusong nido. Dang pola petaho. Ilului hami majuna asing dah. Atau molusong ni bu meda 50 petaho. Hubukus dah upayan plastik. Dang pola dah. Dang pola. Bu meda. Bu mak. Sadia do maksud mohor wargana. Ay buhado naing ibay nomo manawar ibu na sa yargana naing. 35 mak. Bolo oleh dah 35 hubu pe. Anggo solo ida ba manangadiga may muse. Ati dah. Lam jo ami dah. Oh 35 pe tahu ida. Pe mada sa hubukus. Ujas.